Saray. Oke. Yona sang ganito mangura. Oh, make. Ya si malabo tu mangura na tipi tu kawa ko. Malabuna saya. Lago pa. Ya oke. Nagugara kay na ya si malabo pa. Toy na goyo mo. Nay. Tutin nilangan. Tiga. Ya, 1, 2, 3. Ya mo. Oh, salah gong kami pa. Toy. Si Toy Rejo pa. Mambay mandal ler kita. Oh. Pakalolo hindi, pendirok kayo mo. Jadi betul pala po keluarga, sabi, taapa na ditentukan tuinan la minima adok ko. Sembarang bang siya minima adok ko tatemo. Bebas kino ko. Taapa na diyan tu patondok ang gumawa nogon de komito tabi. Nyamon. Sembarang bang siya minima adok ko. Paano niyo? Si Totoy yung magpapakaloy. Ya, oke baik, perfect batu. Woi, mau goyangan lu mau? Tulak yan. Nih. Mana rampo? Lambat konektor ini guys. Sabi nila bataya mo. Oke keluarga, sabi nila naman ibubukan trofeo mo. Alay te patung sadia te. Alay te patung sadia te. Alay dia tunggu dulu. Tarik dia kelakar. Baru di pori, banyak dari sapi cuma itu. Ada banyak sapi. Oh iya mantap. Oh iya, baik totong. Baik totong. So tinggilan to, baik totong. Apa ya?
Yan namang katon dahil ko isa di dolo yun. Ana tak iya tundo mas nama porin na mo yo. Pori ni ya pikiran lang. Hindi ko isa di yun ini pori. Ya mo, dan istir-tiro ya mo. Yama! Ya mo. Yama dah! Malinasan ba may na di sorong do te nagbuo mo kurang katapan ni buo mo kana. Wah, Ya mo. tapi pelai na di buka, kau masih lupa yung tu. Masih lupa sa apa tu yung lah. Sama lera kumila ko pa. Bara na ko na kapopi pala suara niya nila ko ba. La kapora na suara niya ni malako. Yamo. Yamo, soro minolo ni kalian rokko. Atau biru rek bang miste berkasusi. Natasir ka na manumar ke. Oke, sorong mina ko yamo. Bekal ni kinde usai ko ikalu nila ko. Yamo, satu. Sama lang ko yan kayo mo. Yamo. Satu, dua, tiga, yamo. Kana. Yamo. Gua nata tiberu. Yama. Lakonasan ko niya mo. Sushi may ito, yama. Lato mo niya. Na sushi may ito. Muda penonton, muda to aja mah yama. Dari 1, 2, 3 ka. 1, 2, 3, serem. Ya, 3, lanjut. Oke. Dia, Dia pertama dia. Ya. Dago pa melo pa ni 1, 2, 3. Oh, tare birik kisto ya. Oh, agi mo. Tahu dah. Ukur ni kali. Jadi dema kali dema mangkali dema sabi yang mau dah tiro. Yama, kali ni. Ukur ni. Weh, kau perlu yang hotel ni. Mandu kau perlu yang tena, ya tu benda nama ni. Daka ukur dia ni kali. Tu dia ni jalan ni. Ini 4 jam. Dukutan. Ukur dia ni tu jalan mana ni? Agak tahan ini yang 7 Pro tu. Karena dia jadi kasih daya untuk anu. Papadalan do yo. Ukur dia dia bakal mangkali tidak yo. Tak tahu ini kalau pakai lampu. Masih anu. Saya belum coba. Berapa jam kalau sama lampu. Iya karena antisipasi itu langsung diganti. Iya, aku gimana kok? Apa lagi dah kok deh? Hati-hati bang. Iya. Bang.
Oh, Papang. Bukan masih lama ini guys, masih dibenahi dulu. Penyangganya ke atas dulu. Usare pe Kalibasina. Malemaro lang ko to. Oh, tadi ada tu pe Kalibasina mayroon na to. Malemaro sa to dasar ka. Tira jo niya. Ano mo? Goyang. Bayar tu pe Kalibasina. Alam gimana mo? Bekali basi bay mayo. Yang mana kan? VIP ini kan atau Seperti sana? siapa yang main kalos itu? VIP juga di ini lah. May din dito na positif tali na kan dito na may din dito na. Bekali ba simba manolay na? Rumah makan serba nikmat. Wah. Sponsor katanya. Bawa manolay bekali basina. Oh, boring nih, tidak ada kok boring nih. Kelas yang Pak Pendit ya. Hah? Baru berani ini 38. Gimana katanya? DJI 7 Pro. Iya. Mulai dari foto tuh, nah tarik ini. Oh, tojong. Udah kau tahu apa tojong tamu? Opang, Agung, kami di atas ini. Weh, Basri.
Itu aku kebetulan. Wah, dan kami foto bebas nih. Ya surah boy kita ke surah naman nirangin bonito nanti. Kita yang aja tahu biasa nanan itu jadi ya kira jadi kami tuh itu mau biasa tadi mau itu ya pasti ya ketipa lelio bina wah wah baru kelihatan bos ini guys. Oh dari salon, wah cantik banget bos guys ya. Ya tuh kamu keluarga tak mangiru napa mangiru kami ya mo. Kopi daya siya depa. Namun kami ya mo. Terutama zaman na. Tadi ya. Ya mo. Ya mo, kandidat ya. Mangiru kami ya mo. Suruh kamu minum kopi, minum kopi di bawah. Bisa di bawah enggak? Iya. Wah, kamu kopi lagi lah. Ya, mau berokok, jom. Mau berokok. Nah, kamu. Kami sudah tadi. Nami den dengar adik kami sama tayo servis nani. Lah malu ka kutoler ko te. Sangga nani. Terga belum dirampung. Ada teman saya. Teman saya boleh. Nah. Oh. Tuh tole pa. Yan na tayo mo tutong di. Den to kay malotong itiba di yawa mi share di pakai pasang gila ko. Dahil papakambel lagi para palakoy mo pasang ito yo. Tolong tahu na bos ko para majo. Sola ibu bisang. Pasang hijau to yo mo. Yata na bilang na mangkali mapaipas nila to tayo mo. Putri Duyung. Iya. Masuk. Wala magkalolo po kirop ko guys eh. Dako putakin nik yung guys. Wah, begitu lah dong putih. Mbak, itu Spanyol. Iya. Hah? Ya tanda ya. Tolong. Ini sih bang, impor kan? Nah. Jadi tabi ala keluarga di ruang mitrinan kosong ini. Tak siapa pernah ditentukan. Tak pernah ditentukan kumaya lebih itu. Tabi. Halo. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Weh. Spanish name like
I'm Spanish. Spanish name Beatrix. Yeah, yeah. Same. Yeah. Nice to meet you. It's a Yeah. pleasure. Hey, where are you come from? Español. Spain. Orang Spanyol. Jadi betul-betul Pak tasya para itu kantuina sembarang saya di Madoko. Kenapa? Sule. Indah. Indah. Indah kaya. Ito yun. Khusus ang katama ko alitas mo. Oh, mau apa nih? Sengkit yun na rin. May sule. Ito itong katuto. Masih ada sule. Sengkit ini dia mga kamay. Situ tira pendek. Oh, Sule. Boleh limpani. nah ini majas lan. Ya mira. Bela Natasha penalabian dan temesa ambai bisa ke dibersihkan temi halaman lah. Ya, betul itu. Tali pakena. Oh ada bu. Oh iya. Selamat Sisi pagi. kita Selamat seperti pagi, apa? good morning. Tugas semangat. Jagonya itu jago. Nah, yang usaha yang mana biasa dapat tuh menarik gua salagar ke bulu. Mantap bangom tuh pinope, we. Mantap bangom. Ako sa tukinya dari club. Mapai, mapai. Selamat datang ke Sambako. Hai, hai. Bukit Timur Division 6 kaya. Pas Amure Division 6 kaya dua kedua. Bayan ang koto na. Sunday. Oh iya, iya. Ya kan? Ya mah. Ba bila sisi te samping ya mah no mo kai ti tiro ya. Den ke ni le besar itu semua. Ada ke beda dua? Kami warga Sambako. Ada ke beda dua? Ha. Sudah tes sembako. Simba. Ika puruk-puruk ya. Binelan ni one samba kon dite mi moreki Kami soso. warga Sambako. Yo. Soalnya kinoi pertambo tuh. Dari macam-macam. Para bertambo kanto bisa kami dah. Ye. Oke baik. Oke, baik. Jangan mirip ketemu ya mah. Susi meto di pasir ini. Ada dua rekan pada Sambako kirim ke Murai. Mantap. Ada indikan di pada sembako. Ini sembako. Di alamin ako. Tak betul dah mangiru ko bini samba ko bini. Ano lakbayin ko ako. Dah dua rekan Sambako dewa kami kirim ke Yapatan. Pirmi, bini dahulu mo tolo. Melo suara. Kiti ya. Biar nggak kau tuh biar hitam nama taruh lang tuh. Ah, dah udah ban ne beti diro ni samba ko. Salalalam manidako. Ang kapi. Iyo mangkapi. Sila pergi damai. Wah, tayo na sa lalalan. Udah ko taro lang na ano. Ay, lataru lang tampan. Niyo naka Sule yung Manila ng Iyo. pertambo. Nadado ka ng pertambo, hindi tayo minder pa nila. dako yo sila mama. Nadado ka pertambo, te. Iyo na. Tangi pertambo. Hindi ito slin namin ko mo. Okay, yo. Jabari ko le. Kusambay dador kan ya samba ko di pertambo na.
Yaman. Mali warga. Apa deh? Wah, di panggitan hukum deh ini sama kowe. Para ako pagibalas. Pangirirusan Pinolo. Ako bang tiro gitu. Inalaki balas siya daw. Ondona. Sa kuma. Kampay mina pangirirusan di ko Pinolo. Yang kuno manondo masola ni samba ko na pemingan yang tiro. Kampay mina macas-cas pa. Oh, ako kita. Sino pa? Nama saya Saya barang bahasnya di mana dokter petema. Tak pernah ditembus sama mainan atau. Korea na to ah. Lano, yan na ito na. Masagay ko pala ito tento. Dari Martinez kata-kata. Apa ya? Ada ke kata-kata abang? Kata-kata ngecek. Ada saran nih. Ada hari kan kesehatan itu. Kalau ada kata-kata ada uang tuh. Pasti nanti saya kasih ya. Kata-kata dulu. Nanti saya kasih korek. Kasih korek nanti. Selatan di bawah kah? Selatan di atas. Motori gimana tasnya? Baru tahun sebelum saya mau itu lah. Wah, saya sampai mau tak ini ya. Yang dalam sepatu mo. Ini mereka dari media fotografer dan videografer. Welcome TVRI. Media Pemersatu Bangsa. Mantap sekali TVRI Pemersatu Bangsa. Dan proses secara terbusolok almarhumah Ibu Mulia. Nah, gua mau yang ini. Harus Ininya, servis ininya. bosnya tahu ah. Bandian Sadan Malimbong Toraja Utara. Tinggal kemarin. Apa? Tinggal apa? Di Rente Oh, Pong. sampai jam 10 kemarin. Jadi, minta tolong, ya pemberituan, minta tolong kepada kru TVRI, mobilnya dicarikan parkiran yang bagus. Di Sangkompong kayaknya ada halaman yang luas, carikan parkiran yang aman. Mau ditempati kerja.